Kuringana na family ino, Batoni ya Nyanake iria ciethondekete gikundi kiria ita nyumba 10 iratharikire mucii wao Ruoro Rugitema na kwanjia gutharia nyumba ici ikimaruturaga. Andu aya mokire utuku manjia gufamira nyumba makiugaga fungua, na riria nie ngeririe kugeria kuresist kuhingura, mutumia ni akinyire ahingura, no ona maingira nyumba ino matinahota kunjira kiria mekwendaga. Moka mafamira matharia nyumba guku makienda kuruta mwana omwe guku, na riria ahingurire ate matina mwira undu no kumutema mamutemire mutu ucio, na macoka mathi guku ungi matemanga muru wa nyina akorwe hari mahututi. Hindi ya tharikire ino niho Peter Maina wa ukuru wa miaka 32 arahithukirwo agiuka gwitika mbu ya muru wa nyina na aroragwo guku nake William kunyiha na kana kangi ka miaka na maragurario na riu marahonia nguraro thibitari-ini nene ya JM Kariuki mwena wa Olkalau. Ni macokire matungana na my brother nguhurire thimu okia rescue guku mucii aumite Ndunduri center niguo acokire mamuragira njira na makua kibikibi yake. Thirikari yetwo na kurari tene biu marokire maroya mwiri maratwara mocari kuragire family mwe angira huriirwo kana ona kana magitumane guku kwi family oketwo. No ona gutuika family ino irauga ndiriraataukirwo gitumi gia gutungio ngero ino, munini wa komishina wa gicigo kia Mirangi Joseph Ng'eni arauga kuri na riboti ironania ati ni gwikuirwo marekwagirwo ati ni mahutanitie na ciiko cia wici uria ukoretwo gitabanio mwena ucio. Riu ngakiuria atiriri, ngurubu ino ibangite ya muno wa Ramana tondu iretwo Ramanari kari ngurubu ihuana atia yakuraga andu thirikari ndingirire nero ri atiri andu aya ugu maroraga andu ri kandu atakiri nyamu. Uchunguzi imeanzishwa kujulikana hasa kama ukweli walikuwa wamehusika kwa mambo ya wizi, lakini tumekuwa tukipata report, sitaki kusema ambaye inahusika na hawa, ya kwamba kuna vijana wanahusika kwa uhalifu, na labda kama walipatikana kwa hiyo makosa hawangewawa. Gukiri uguo augite uthuthuria ni wambikitwo niguo gukurana atabania a ngero iyo, guku akihinyiriria muingi kwaga kuoya watho moko-ini na ithenya-ini riu ukamenyithia honge cia ugitiri niguo ikinyaniru ritacukio. Guku family ino ikigeria gwetha kihoto iguru rigie giko giki, naguo muingi wa itura riri utigitwo kiyuria kiria kingicukiria Nyanake kwiyunga na kwanjia kwagagia andu aria angi. Ngiribotere Inooro TV kuma itura-ini ria Ramana Mirangi-ini kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.